شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند منصورتون است. در استودیو با شما به این ساعت مصاحبه و کارگردان اسماعیل جان خلوف میباشیم. اینک امروز در برنامه ما تماشا کنید. گزارش نخستین برنامه اطلاعاتی پیغام از سفرکاری رئیس شهر پنجکند شفیعیان اسلامزاده با جماعت‌های دهاتی یاری و اموداره جهت شناسایی با فعالیت ساحه‌های مختلف خواجگی خلق و روزگار مردم آماده گردیده حالا پیشکشی شروع می‌گردد. ملاقات نوبتی رئیس شهر شفیعیان اسلامزاده با ساکنان جماعت‌های دهاتی یاری و اموداره دایر گردید. در دهه یاری شفیعیان اسلامزاده نخست توجه مسئولان ساحه تندرستی را با مسئله پیشگیری بیماری کووید 19 جلب ساخته طلب نمود که در این سمت کارهای تشخیصی ترغیباتی در بین مردم و هر منزل شهروندان پرزور گردانده نشود. نباید فراموش ساخته گفت رئیس شهر شفیعیان اسلامزاده استفاده نقاب‌های محافظتی، رعایت مسافه و گیگین شخصی عامل مهم بوده است در پیشگیری بیماری صورتی از جمله کووید 19. بعداً سخن بابت تنظیم جشن مراسم‌ها رفت. شفیعیان اسلامزاده در این سمت اندیشه خود را بیان نموده ایرادهایش را مخصوصاً در برگزاری مراسم جنازه با تعداد زیادی آدمان بیان کرد. ساکنان جماعت دهاتی یاری با استفاده از ملاقات با اشتراک رئیس شهر شفیعیان اسلامزاده بعضی تکلیف و پیشنهادهای خود را بابت مسائل مختلف بیان نمودند و کمک دستگیری رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولت شهر را در این سمت خواستگار شدند. شفیعیان اسلامزاده پیشنهاد و درخواست ساکنان را اجرا شونده ارزیابی نموده در یک وقت از صاحبکاران دعوت به عمل آورد که در کارهای آبادانی سازندگی بی‌طرف نباشند، زیرا چیزی که آنها بنیاد میکنند برای خلق خود و برای فرزندان خود میسازند. ملاقات رئیس شهر شفیعیان اسلامزاده در جماعت دهاتی امانداره در صحن مؤسسه تحصیلات میانی رقم 32 برگزار گردید. اینجا رئیس شهر نخست سفرکاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امان الرحمن را به شهر پنجکند تاکید نموده. گفت که ملاقات امروزه در این اساس یعنی وظیفه‌گزاری رهبر معظم کشور تشکیل کرده شد. قریب یک هفته پیش تشریف پیشوای ملت و شهر بوستان پنجکند بود و چه اون سپورتچویی که محترم پیشوای ملت دادم من خواستم با تمام فعالای جماعت دهاتی امانداره رسانم با همین مقصد مجلس امروزه رو دعوت کردیم. در مجلس امروزه معاون اول، معاون رئیس شهر و دیگر مدیران شعبه رو برای تشکیل کارخانه که در همین مجلس دخل دارن و فعالای جماعت دهاتی امانداره حضور دارن. در این جامعه نیز مشکل جامعه جهانی از جمله تاجیکستان در سمت پیشگیری بیماری کرونا ویروس قطع شد و اسلامزاده هر یک کارمند مسئول ساحه تندرستی را وظیفه‌دار نمود که با استفاده از خردترین امکانات باید مسئله حفظ صحت عامه را در مد اول گذارند. در ملاقات ساحه کشاورزی بررسی شد. برد و باخت دهقانان در سمت کشت و پرورش کارتوشکا تحلیل گردید. کمبودی‌ها ذکر شدند و وظیفه گذاشته شد که نارسایی امساله باید من بعد تکرار نشوند. در خاتمه رئیس شهر شفیعیان اسلامزاده حاضرین را با 29 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 5,500 سالگی سرزمین باستان شادباش گفته اظهار باور نمود که ساکنان جامعه بهر اصلاح کمبودی‌ها کوشش به خرج داده برای سزاوار استقبال گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. در زادگاه امیر شاعران دهه پنجرد بخشیده به روز استاد رودکی چاره‌بینی‌های خاطرمانی فرهنگی و ادبی برگزار کردید. گزارش فیروزه عادل‌زاده و خیام جوریف این موضوع را ادامه می‌دهد. با ابتکار رهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند، گروه ایجادی تلویزیون سیمای شهر پنجکند با رهبری استاد عباس همراهزاده و یک گروه آموزگاران، دانشجویان و نامزدهای علمی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با مناسبت زادروز صاحبقران شاعران استاد رودکی و دیار رودکی پنجرد خوشمنظره تشریف آوردیم. نخست استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری قبر صاحبقران شاعران را زیارت نموده به خاطر شاد ساختن روح استاد پاره را از قرآن مجید تلاوت نمودند.
پایه‌گذاری ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک ابی عبدالله رودکی از خود میراث بوی ادبی و روزگاری عبرتبخشی را به یادگار مانده است. همساله با فرمان اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان 22 سپتامبر روز رودکی در کشور تجلیل کرده می شود. در این روز در تمام گوشه و کنار جمهوریمان چاره‌بینی‌های فرهنگی دایر کرده می شود. استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین نیز در دهه پنجرود نزد هیکل ابی عبدالله رودکی تحت عنوان رودکی رفت و ماند حکمت او چاره‌بینی رنگین فرهنگی برپا نمودند. این چاره‌بینی فرهنگی را دکتر علم‌های تاریخ پروفسور نایب رکتور اوید با علم و اینواسیون دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین شادمان واحدوف حسنی آغاز بخشید. و شرافت استقلال تاجیکستان، احیای فرهنگ، احیای مدنیت، احیای زبان، علم با وجود آمد و امروز ما در عرفه جشن 30 سالگی استقلالت دولتی تاجیکستان هستیم و میبینیم که روز به روز سطح معنوی ما، عالم ما، جهانبینی بای میگردد. رودکی نفری بود که تنها خودش با شعر خود آن خرافات و تعصبی دینی عرب را، خلیفه عباسیان را در ماوراءالنهر و خراسان دور نمود. آزادی که در دوره سامانیان مردم آسیای میانه ماوراءالنهر و خراسان به دست آوردند از آزادی فرهنگی، از آزادی زبان، وقتی که به زبان فارسی دری، به زبان تاجیکی شعر نابی فارسی سراییده شد، این بود قدم اولین آزادی مردم از اسارت خلیفه عرب و من بعد مردم تاجیک، مردم فارسی زبان جهان را همیشه با قلم ضبط نموده بود. سپس نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین زیبونیسا اسلام و به سخن برآمد. امروز مردم دنیا ما را به شرافت ادیبان مشهور و عالمان جهانیمان میشناسند. استاد رودکی در طول زندگی خود میراث بزرگ ادبی باقی گذاشته، یکی از شاعران پرکار و پربارترین زمان خود بوده است. ایجادیات استاد رودکی انعکاس دوره نهایت مهم و علاوه بر این پرتلاطم تاریخی ماست. امروز اهمیت و ارزش ایجادیات استاد رودکی در آن است که شاعر در شعرهایش فکرهای پیشقدم زمان، انسان دوستی، عدالت پروری، عشق و محبت، آهنگهای حیات دوستی و وطن پرستی، ستایش خیرات و دستاوردها و پیشرفت معنوی را ترنم کرده است. بار دیگر همه شمایان را به مناسبت روز رودکی تبریک و تهنیت میگویم. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار ری دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. در جریان چاره‌بینی نامزد علم‌های فیلولوژی سردار شعبه علمی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین گلپری شریپова در موضوع ابرازهای بدیعی تمثیلی در اشعار رودکی معروضه کرد. پس دانشجویان فاکولته فیلولوژی از اشعار استاد رودکی پارچه‌های شعری را قرائت نمودند. امروز به هر حال بغداد بخاراست، کجا میری خراسان است، پیروزی آنجاست. ساقی تو بده باده و مطرب تو بزن رود، تا می خورم امروز که وقت طرب ماست. میخندد والا بر صحرا بسانی چهره لیلا، بگیرید آب برگردون بسانی دیده مجنون. زی آبی جوی هر ساعت همه بوی گلاب بوید، در آن شسته سپینداری نگاری من رخ گلگون. ابراز رودکی را آموزگار جوانی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین روشنوف شمس در صحنه خیلی جالب آفرید. این چاره‌بینی فرهنگی را برآمد کنسرتی خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 دهه پنجرود
хотирмон гардонид. Дар фарҷом устоди калони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон Нажмиддинов Абдулқодир ҷиҳатҳои муҳими эҷодиёти устод Рӯдакиро қайд намуд. 1162 сол муқаддам дар ҳамин ҷои зебоманзари Панҷрӯд устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ба дунё омаданд. ин чизи аниқу маълум аст. азбаски рӯзи зодирӯзи он кас рӯзи таваллудашон маълум нест, шартан ҳукумати Тоҷикистон 22-ро рӯзи Рӯдакӣ эълон кардааст ки мо ҳаминро ҳамчун рӯзи таваллуди Рӯдакӣ қабул мекунем. ва дигар дар бораи Панҷрӯд ва тахаллуси Рӯдакӣ. Панҷрӯд аслан дар замони Рӯдакӣ Панҷрӯдак мегуфтанд ва маркази ноҳияи Рӯдак будааст. ноҳияи Рӯдак аз ҳамин колхозчон то ба Вору ва то ба Артуҷ ҳамин як ҳудудро фаро мегирифтааст ва Панҷрӯд маркази он будааст ва дар ин ҷо санъаткоро буданд, кулолӣ аз ҷумла маҳалли кулолӣ дар ин ҷо мирнишин будааст. зери ҳисор, ана ин аз рӯи ҷуғрофия имрӯза нигоҳ кунем, зери ҳисор дар ҳамин ҷо ҳамчӣ будааст, мир менишастааст ва тахаллуси Рӯдакӣ аслан аз ҳамин номи ноҳияаш гирифта шудааст ки дар ин бора дар китобаш Самъонӣ маълумот додааст ва дар ин бора Аълохан Афзалзод ҳам рӯшанӣ андохтанд. боварӣ дорем ки хонандаи тоҷик бо истифода аз мероси пурҳикмати устод Рӯдакӣ ҳисси ифтихору худшиносии миллияшро афзун менамояд. гузориши Фирӯза Одилзода, Аббос Амрозода, Хайём Ҷӯраев аз деҳаи Панҷрӯди ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ. мулоқоти гурӯҳи кории ташвиқотию тарғиботии комиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бобати шарҳу эзоҳи муҳтавои барномаи пеш аз интихоботии номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоатҳои деҳоти Саразм ва Халифа Ҳасан доир гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. мулоқоти аъзони гурӯҳи корӣ оид ба шарҳу эзоҳи барномаи пеш аз интихоботии номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳайати Алиназар Ашуров, намояндаи маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Салоҳиддин Исроилов, декани факултаи таърихи донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар ҷамоати деҳоти Саразм бо сухани муқаддимавии раиси комиҷрои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, узви Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода оғоз ёфт. дар асоси қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон то ин муддат ҳизбҳои сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон дар анҷуманҳои худ номзадҳо ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро аз 5 ҳизби сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд. аз он ҷумла дар конференсияи иттифоқҳои касабии ҷумҳурӣ, дар анҷумани иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва анҷумани 14-уми ҳизби халқии демократии Тоҷикистон номзадии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон пешниҳод гардид. тавре шумо аллакай огоҳӣ доред, имрӯзҳо дар шаҳру деҳоти Панҷакент мулоқотҳои пеш аз интихоботӣ баргузор шуда истодааст. дар ин мулоқотҳо барномаи пеш аз интихоботии номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба самъи мардум расонида шуда истодааст. имрӯз мулоқоти мо дар ҷамоати деҳоти Саразм баргузор гарда истодааст. дар мулоқоти имрӯзаи мо Ашуров Алиназар, мутахассиси пешбари маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин устод Исроилов Салоҳиддин, декани факултаи таърихи донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҳузур доранд. Алиназар Ашуров дар суханронии хеш андешҳои худро аз барномаи пеш аз интихоботии номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён дошта, аз ҷумла чунин таъкид дошт. ҷаҳду талошҳои пешвои муаззами миллат буд ки пеш аз ҳама ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми тоҷик имрӯз соҳиби давлати миллии худ ҳастанд ва дар арсаи байналхалқӣ ҳамчун давлати тамаддунофар, ҳамчун давлати сулҳпарвар муаррифӣ гардиданд. албатта дар раванди интихобот ва дар раванди овоздиҳӣ ҳар як фард мустақил аст, ҳар як фард озод аст ба ҳар шахсе ки овоз диҳад.
аммо ҳар як шахс пеш аз он ки овоз медиҳад бояд андеша намояд ки шахсе ки вай ба вай овоз медиҳад вай шахс барои вай зиндагии шоистаро таъмин карда метавонад ё не. дар маҷмӯъ агар мо ба барномаи пеш аз интихоботии пешвои муаззами миллат таваҷҷӯҳ намоем, овоз додани ҳар як шаҳрванд ба пешвои муаззами миллат ба ҳайси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо зиндагии шоистаро кафолат медиҳад ва дар 7 соли оянда ҳар як мардуми тоҷик, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби зиндагии арзанда, соҳиби зиндагии шоиста ва яке аз умуман зиндагие мегардад ки вай тавонад тамоми беҳтарин арзишҳои яъне олии худро амалӣ намояд ва ҳамчунин овоз додан ба пешвои муаззами миллат дар интихобот ҳам мақоми Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ ва ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як давлати рушд карда, ҳамчун як давлате ки баробар мегардад ба дигар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ва дар ҳама самтҳо мо соҳиби рушди устувор мегардем ва мо бовар дорем ки овоз додан ба пешвои муаззами миллат дар интихобот барои ҳар яки мо, барои занҳо, барои мардҳо, барои ҷавонон, умуман барои тамоми қишрҳои ҷомеа як зиндагии арзандаро ба вуҷуд мебиёрад ки мо аз он ҳама хурсанд ва аз он ҳама бо як рӯҳияи болида метавонем ки чӣ дар оянда ва чӣ дар марҳилаҳои баъдӣ аз рушди устувории ҷумҳурии Тоҷикистон ифтихор намоем. Дигар аз масъалае ки дар барномаи пеш аз интихоботии пешвои муаззами миллат яъне мақоми марказӣ дорад, ин боз ҳам таъмин намудани амният ва сулҳу субот дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мубориза бурдан бо ҳар гуна хавфу хатарҳое ки дар шароити муосир чӣ дар минтақа, чӣ дар ҷаҳон ба вуҷуд омадааст. шумо медонед ки имрӯз дар ҷаҳони муосир яке аз падидаҳои номатлуб терроризму ифротгароӣ аст. ифротгароию терроризм табиист ки ба шуъури ҷавонон таъсири манфии худро мерасонад ва ин падидаи номатлуб дар ҷомеа бар зарари тамоми ҷамъият, бар зарари тамоми ҷаҳон аст ва аз ҳамин хотир дар барномаи пеш аз интихоботии пешвои муаззами миллат муҳтарам Имом Алӣ Раҳмон барои боз ҳам пешгирӣ намудани ҳар гуна ҳаракатҳои ифротгароиву террористӣ ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мубориза бар зидди терроризму экстремизм дар ҷаҳон минтақа инчунин пешгирӣ гардидани ҳар гуна идеологияҳои тунгароӣ, идеологияи радикалӣ дар ҷомеа як қатор ҳадафҳое яъне пиёда карда шуданд ки қабул ва амалӣ гардидани онҳо ба мо имкон медиҳад ки идеологияи солими ҷомеа, идеологияе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон идеологияи солим аст ва як тафаккури созанда ҳифз карда шавад ва он хатарҳое ки аз ҷониби баъзе гурӯҳҳо, баъзе ташкилотҳое ки дар минтақау ҷаҳон барои ноором сохтани вазъи ҷумҳурии Тоҷикистон, ноором сохтани вазъи давлат яъне равона гардиданд, боз ҳам онҳо яъне бартараф карда шаванд ва дар ин самт корҳо ҷоноб карда шаванд. Салоҳиддин Исроилов аъзои дигари гурӯҳи кори фикру мулозаҳои хешро алоқаманд ба барномаи пеш аз интихоботӣ номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имом Раҳмон баён намуда афзуд. мақсади асосӣ ва ҳадафи гурӯҳи кории мо ин пеш аз ҳама муаррифӣ намудани барномаи пеш аз интихоботӣ намояндаи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам Имом Алӣ Раҳмон мебошад. чӣ ки дар баромади пештар қайд кардам, ҳадафи асосии барнома ин таъмини рушди устувори иқтисодии кишвар ва муҳайё намудани шароити шоистаи зиндагӣ барои ҳар як шаҳрванд мебошад. албатта барнома барои 7 сол пешбинӣ карда шудааст. дар барнома пеш аз ҳама ба рушди иқтисодии мамлакат, пеш аз ҳама дар паёми навбатии пешвои миллат чӣ ки ироа гардид, ҳадафи чорumi стратегӣ қарор дода шудани саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва дар оянда то дар асоси барномаи миллии рушди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи солҳои 2030 табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумҳурии кишоварзии саноатӣ ба ҷумҳурии саноатии кишоварзӣ мебошад. ҳадаф ва мақсади асосии саноатикунонии бо суръати мамлакат ин пеш аз ҳама муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ барои шаҳрвандони ҷумҳурӣ мебошад. баъд аз пошкории иттиҳоди шӯравӣ ва баста шудани марзҳои байни ҷумҳуриҳо барои пешрафти иқтисодиёти мо як қатор душвориҳо пеш омад. бинобар ҳамин
дар навбати аввал баромадан аз бомбаси коммуникатсионӣ қарор дода шудани ҳадафи аввалин ва кушодани роҳҳо, бунёди нақбҳо дар назар дошта шуда буд. соли 2000 моҳи марти соли 2006 аввалин нақб ҳатто дар суханронии худ пешвои миллат гуфта буданд ки агар зарур бошад мо бо нохун канда роҳ мекушем ва дар ҳақиқат мои шумо шоҳид ҳастем ки соли 2006 бо ҷалби ширкатҳои эронӣ нақби истиқлоло ки дар замони шӯравӣ чел давлати пуриқтидор буд ба анҷом нарасида буд ва ин нақб канда ба истифода дода шуд ва ин аввалин қадам дар бунёди нақбҳо ва аз он ҷумла роҳҳои байни минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон буд. дигар воқеи муҳими иқтисодӣ аз он ҷумла рӯйдоди муҳим ин моҳи октябри соли 2013 ба истифода дода шудани нақби шаҳристон аст ки ин тамоми минтақаҳои тоҷикистонро бо ҳам пайваст кард. яъне мо метавонем дар тамоми фасли сол хо ба шаҳри хуҷанд хо ба шаҳри душанбе бемамоният рафту о кунем ки ин кушода шудани нақби шаҳристон тамоми минтақаҳои тоҷикистонро бо ҳам пайваст кард ва имконият дод ки дар оянда иқтисодиёти кишвар боз ҳам рушд кунад. дар суханронии аъзони гурӯҳи корӣ боз бандҳои дигари барномаи пеш аз интихоботи номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон шарҳу эъзо дода аз интихобкунандагон даъват ба амал орда шуд ки дар рӯзи интихобот номзади арзандаи шоистаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон эмомалӣ раҳмонро дастгирӣ намоянд. сипас чанд аз интихобкунандагон ба сухан баромада изҳор доштанд ки муҳтавои барномаи пеш аз интихоботи муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷиҳати мазмуни мундараҷа писандашон асту онҳо рӯзи интихобот ин номзади арзандаро албатта ҷонибдорӣ хоҳанд кард. мулоқотро раиси комиҷаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент узи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мурод шукрзода ҷанбаст намуда изҳори боварӣ кард ки интихобкунандагони ҷамоати диёти сараз дар рӯзи интихобот даст рӯи сина бо амри дилу бо тақозои виҷдон ба ҷонибдории номзади арзандаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон овоз медиҳанд. ҳамин гуна мулоқот бо интихобкунандагони ҷамоати диёти халифа ҳасан доир гардид ки дар он нахуст раиси комиҷаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент узи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мурод шукрзода баромад намуда ҳадафи чорабиниро шарҳ дод. сипас намояндаи маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон алиназар ашуров ва декани факултети таърихи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент салоҳиддин исроилов суханронӣ намуда бо далелу рақамҳои мушаххас собит намуданд ки ҳадафи асосии барномаи пеш аз интихоботи номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон боз ҳам таҳким бахшидани иқтисоди кишвар, беҳбуд бахшидани рӯзгори мардум, боло бурдани нақши бонуван дар ҷомеа, пурзӯр намудани мубориза ба муқобили терроризму ифротгароӣ буду ҳаминтар боқӣ мондааст. баъдан чанд нафар интихобкунандагон баромад карда бо ҷонибдорӣ аз барномаи пеш аз интихоботи эмомалӣ раҳмон андеша баён намуданд. мулоқотро бо интихобкунандагони ҷамоати диёти халифа ҳасан раиси комиҷаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент узи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мурод шукрзода ҷанбаст намуда аз ҳозирин даъват ба амал овард ки номзади арзандаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дастгирӣ намоянд. корҳои омодагӣ ба маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар участкҳои интихоботӣ идома дорад. ба мусоҳибаи мо таваҷҷӯҳ намоед. ман раиси участки интихоботӣ рақами 49 деҳаи амондарии ҷамоати диёти амондара мебошам. муҳаммадиев абдутолиб. дар участки мо 2112 нафар овоздиҳанда ҳастанд. аз инҳо 1129 ташон занҳо мебошанд. дар муҳоҷират 340 нафар мебошанд. бори аввал 42 мебошанд ки мо онҳоро бо як рӯҳи баланд пешвоз гирифта бо гулу гулдастаҳо онҳоро пешвоз мегирем ки то ки бо хушу хурсандона бо як рӯҳи баланд ки онҳо аз мо як хурсанд шаванд. дар участки мо гурӯҳи навбатдорон мебошем ки 9 нафар аъзо кор мекунем ки ҳар шабонарӯз бо навбат истода
نوبت خود رو گردانده صادقی میدیم. ما امید داریم که این انتخابات رو به سطح بلند گردانیم و آوازدهنده و نامزدهای ارزنده خود آواز خود را دهند. برنامه را ادامه می‌دهیم. با اشتراک کمیسیون با صلاحیت مطابق قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان در مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارد شهر پنجکند یک مقدار محصولات خوراکی مهلت استعمالش گذشته نابود کرده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. در مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارد در شهر پنجکند از روی جنبستی نتیجه های 3 ماهه سیوم سال روان در مقدار محصولات خوراکه، نوشابه ها و دیگر موادهایی که مدت استعمالشان گذشته و برای سلامتی خطرناک است آشکار نموده فروش آنها را منع کردند و امروز از جانب یک کمیسیون با صلاحیت این مواد خوراکه توسط قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان نابود کرده می شود. حالا در دست من یک قوطی پیچینی لحظه های شیرین که در شهر دوشنبه استحصال شده است و در پشت آن نوشته شده است که مهلت استعمالی آن 3 ماه است. متاسفانه از مهلت استعمالی این پیچینی تقریبا 3 ماه گذشته است و در این حالت استفاده آن و استعمال آن برای شهروندان خیلی خطرناک است. از روی اطلاع مسئولین در 3 ماهه سیوم سال روان از طرف کارمندان مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارد در شهر پنجکند یک مقدار نوشاکی های غیر اسپرتی، محصولات شیری، ایلوگی های خوراکه، چای، قهوه، کنسرو ها، اینچنین محصولات مکرونی و دیگر انواع خوراکواری از مغازه دکانها و بازارها آشکار گردیده برای دیگر به فروش نگذاشتن آنها نسبت به تاجران و فروشنده ها در برابر آگاهی جزاها هم مقرر گردید. ضمن صحبت سرداری بخش نظارت سودای مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارد در شهر پنجکند شاکر امونقلوف در این باره به ما چنین اطلاع داد. در 3 ماهه سیوم از طرف متخصصان بخش نظارت سودای شهر پنجکند یک قطار مال و محصولات ها مهلت استعمالش گذشته از نقطه‌های سودای شهر دهات پنجکند از فروش بازداشت کرده شد. مطابق ماده 11 قانون جمهوری تاجیکستان درباره بهتری محصولات خوراکواری مال و محصولاتی که مهلت استعمالش گذشته است خطرناک ثابت می شود. از طرف کمیسیون صلاحیت‌ناک مطابق ماده 36 قانون جمهوری تاجیکستان درباره بهتری محصولات خوراکواری مال و محصولاتایی که ما از فروش بازداشت کردیم امروز نابود سازی کرده می شود. مطابق خلاصه کمیسیون صلاحیت‌ناک یک قطار مال و محصولات ها نابود کرده می شود و یک قطار مال و محصولات ها برای خوراک چاروا روانه کرده می شود. از روی اطلاع سرمتخصص بخش نظارت سودای مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارد در شهر پنجکند علیشیر نورمحمدوف نسبت به تاجران و صاحبکاران در اساس قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان وابسته به فروش محصولات خوراکی مهلت استعمالیش گذشته و به سلامتی خطرناک جزاها پیش بینی شده است. نسبت صاحبکارانی که به چنین قانونشکنی راه می‌دهند جزای مأموری و جنایتی پیش بینی کرده شده است. از خریداران احترام خواهش می‌کنم که هنگام خریداری مال و محصولات خوراکواری با تمام گذاری سنه استحصال مهلت و حجت ضروری دقت کلان دهند. قابل ذکر است که محصولات خوراکی مهلت استعمالشان گذشته با اشتراک نمایندگان مقامات نظارتی از جمله مرکز امنیت عضوقواری در شهر پنجکند، مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر پنجکند نابود کرده می شود. ضمن صحبت نمایندگان این ساختارها خدایقل زینالعابدینوف و مختار شایمانوف در این زمینه اندیشه های خویش را چنین بیان کردند. ما از مغازه ها دور زده یک چند نماد محصولات های را دریافت کردیم که مهلت استفادهشون گذشته بود. بعد دل ماموری کرده و پروکراتور شهر سپردیم.
аз он ҷумла ҷаримабандӣ карда шуд. дар асоси кодекси тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 1443 аз 3 моҳи майи 2010 дар бораи таъмини амнияти санитария-эпидемиологӣ аз тарафи собиқорон дидуи дониста маҳсулотҳои пасифате ки имрӯз ба фурӯш буранд, намуди зоҳириш, муҳити истеъмолияш, таъмгузории нез ба фурӯш буранд, аз рӯи қонуни амалкунандии ҷумҳурии тоҷикистон нисбати онҳо чора андешида мешавад. ҳамин тавр дар ҷойи муқаррар шуда бо иштироки комиссияи босалоҳият ва дар доираи қонунҳои амалкунанда маҳсулоти хӯрока ва анвои гуногуни он нобуд карда шуд. мо бори дигар ба шаҳрвандони муҳтарам муроҷиат менамоем ки дар ҳамкорӣ бо маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандард дар шаҳри панҷакен шумо метавонед аз харидории чунин маҳсулоти хӯрокии ба саломатӣ зараровар даст кашед. гузориши Аббос Ҳамросода, Хайём Ҷураев аз маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент. озмуни навбатии довталабон барои соҳиб шудан ба стипендияи президентӣ бо иқдоми бахши кору бо ҷавонон ва варзиши шаҳр доир гардид. соат 8 нашуда бошад ҳам, вале довталабони зиёди соҳиб шудан ба стипендияи президентӣ дар саҳни коллеҷи омӯзгорӣ ҷойи баргузории озмун ҷамъ омада буданд. андешаҳои чанд нафар далел буд ки онҳо ҳаяҷони изтироб зиёд доранд. من غفار محتابا خواننده صنف ده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 به نام ابوالقاسم فردوسی میباشم. امروز در شهر پنجکین آزمون استیپندیای پرزیدنتی برگزار گردیده ایستاده است و من نیز همچون دیگر خوانندگان در این آزمون داوطلب میباشم. من کوشش میکنم که در این آزمون بیشتر حال گرفته گیرنده استیپندیای پرزیدنتی شوم و از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتداری از آن میکنم که برای ما جوانان چنین غمخواری ها را پیش بینی کردند. من نصرالدین و رحمان خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 دهه ساری جماعت دهاتی موبیان. امروز ما در عرفه گشاده شوی آزمون برای سزاوار شدن به استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کالج آموزگاری شهر پنجکین قرار داریم. چنین آزمون‌ها از سال‌های اول حکومتداری برای بلند برداشتن سویه دانش و سرایت‌ناکی صلاحیت آموزشی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه‌اندازی کرده می‌شود که برای دستگیری دختران و جوان‌پسران دهات دوردست علل خصوص صاحب استعدادهایی که برای معرفی نیاز دارند بسیار مهم است. آزمون برای سزاوار شدن به نام گیرنده استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر آزمون‌ها از قبیل آزمون برای سزاوار شدن به گیرنده کادر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای خصوصا ما دختران دهات دوردست یک امکانیت بسیار مهم و فراخ است برای آینده درخشان ما. من شخصا در جشن بزرگداشت سرعزم در حضور پیشوای معظم ملت سخنرانی کردم و از صفتی که آن کس از من کردن معلوم بود که صدر معظم کشور برای دستگیری صاحب استعداد علاوه خصوص جوانان صاحب استعداد دهات دوردست بسیار توجهی کلان دارد. ما کلی جوانان کشور از سیاست فرهنگ‌دوستانه و معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سپاسگزار هستیم و دائما دستگیری‌اشان می‌کنیم. дар вақти муайяншуда довталабон бо тартиби муайян ворди толори баргузории озмун мегарданд. қабл аз оғози озмун мо мусоҳибе анҷом додем бо яке аз масъулони ин чорабинӣ. ман бобои Фирӯз Зафарович мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент имрӯз дар толори коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент озмуни гирандагии умумии стипендияи президентии соли 2020-2021 баргузор карда шудааст ки дар озмуни мазкур 100 нафар иштирок карда истоданд ки аз рӯи меъёрҳои муқаррар гардида бояд 10 нафар сазовори гирандагони стипендияи президентӣ гарданд. озмун аз фанҳои диктант аз фанни забони модарӣ, забони русӣ, забони англисӣ ба таври диктант гузаронда мешавад ва аз фанҳои информатика, фанни алгебра, фанни англисӣ, фанни забони русӣ ва фанни забони модарӣ
ба тариқи тестӣ гузаронда мешавад. ман ба ҳамаи иштирокчиёни озмуни гирандагони стипендияи президентии соли хониши 2020-2021 барои иштирок дар озмун барои муваффақиятҳояшон бурдбориҳою дониши аъло хоҳонам. он рӯз эҳсос намудан душвор набуд ки ҳам довталабон ва ҳам волидони онҳо ҳаяҷони зиёд доранд ва ин албатта табиист, зеро соҳиб шудан ба стипендияи президентӣ ин худ аллакай шарафу эътибору ифтихор аст барои ҳар як толибилм. тамошобинони гироми, ин буданд он ҳама хабару гузоришҳое ки тоиндан бароятон гурӯҳи эҷодиву техникии телевизиони симои шаҳри Панҷакен манзуратон гардонидан. То барномаи дигар шоди пирӯз бошед. Хайр.